근데 이 마귀의 시험을 이기는 방법은 아주 간단합니다. За гэхдээ энэ бузар сүнсний сорилтыг ялах арга маш энгийн. 예수님께서 시험을 어떻게 이기셨죠? Есүс сорилтыг яаж давсан бэ? 어떻게 이기셨죠? Яаж давсан бэ? 네, 마태복음 4장입니다. За Матай номын 4-р бүлэг байна. 4장 4절입니다. 4-ийн 4-р эшлэл. 예수께서 대답하여 가라사대 Гэвч Есүс 기록되었으되 гэж бичигдсэн байдаг аа. 7절입니다. За 7-р эшлэл байна. 예수께서 이르시되 Есүс 기록되었으되 бас бичигдсэн байдаг аа. 10절에 10-р эшлэлээр 이에 예수께서 말씀하시되 예수스 사단아 물러가라 зайл сатана 기록되었으되 гэж бичигдсэн байдаг аа. 방법이 뭐예요? Арга нь юу вэ? 말씀인 거죠. Үг байгаа эцтэй. 기록된 말씀으로 이겨내잖아요. Бичигдсэн үгээр дамжуулаад түүнийг ялсан байгаа эцтэй. 이거에는 방법이 없다고 얘기하십니다. Тэр үүнээс өөр арга байхгүй шүү гэдэг хэлээд байна. 그래서 이게 저는 개인적으로 가장 중요하다고 생각을 해요. Тийм учраас би энийг хамгийн чухал гэж боддог. 여러분 안에 갖고 있는 말씀에 따라서 Та бүхэн дотроо ямар үгийг тээж байна? 이 마귀의 힘을 이기고 Тэрүүгээрээ бузар сүнсний сорилтыг ялна. 하나님의 쓰임 받을 수 있는 일꾼으로 준비됨으로 말미암아 Бурханд хэрэглэгдэж чадах ажилчин болно. 그들이 이제 결국 하나님께 쓰임 받는다는 거예요. Тэгж чадсан хүн л эцтэй бурханд хэрэглэгддэг гэсэн. 여러분 때 Та 이 бүхний энэ 말씀이 насан 정말 있기를 간절히 기도드립니다. энэ үг нь үнэхээр үг л та бүхний дотор байгаасаа гэж чин сэтгэлээс хүсэж байна. 근데 이제 중요한 것들인데 그것들을 좀 모르시는 것 같아 갖고 Гэтэл үнэхээр чухал зүйл бол тэрийг сайн мэдэхгүй байх шиг байна. 제가 깨달은 것을 좀 전해주고 싶어서 그래요. Тийм учраас тэр дундаас ухаарсан юм та бүхэнд дамжуулахыг хүсэж байна. 이건 다 아시잖아요. Ингээ бүгдээрээ мэднэ үстэй. 그렇죠? Тийм үү? 마귀의 시험을 이기는 방법은 말씀이라는 거. Бузар сүнсний сорилтыг ялах арга нь үг гэдгийг. 근데 여러분들이 실제로 말씀을 배우고 있고 Тэгээ та бүхэн боддоор үгийг суралцаж 말씀을 읽으심에도 불구하고 үгийг уншиж байгаа хэрнээ 말씀으로 이 시험을 이기지 못한다라는 거예요. тэр үгээрээ энэ сорилтыг ялж чадахгүй байна гэсэн 왜 안 байна. 되냐는 거 왜? Тэгвэл яага болохгүй байна гэсэн. 근데 제 경험을 통해서 Тэгээ өөрийнхөө туршлагаар 비밀을 알려드리려고 그러는 거예요. нууц хэлж өгөхгүй байна. 좋아요, 안 좋아요? Гоё нөө мохой нөө. 잘 오셨어요, 안 오셨어요? Ирсэн нь болж уу болоог байна уу? 여러분은 잘 오신 거예요. Та бүхэн ирсэн үнэхээр сайн болцоход байна. 근데 꼭 도움이 됐으면 좋겠습니다. За тийм учраас заавал та бүхэн тус болоосай гэж хүсэж байна. 제 개인적으로는 이것이 너무나 중요하기 때문에 꼭 전해주고 싶은 간절한 마음이 있어서 Миний 전해드리는데 хувьд энэ надад маш чухал зүйл юм учраас та бүхэнд дамжуулах хүсэж хэлж байна. 여러분에게도 꼭 도움이 됐으면 Та 좋겠습니다. бүхэн ч гэсэн заавал тус болоосай. 간단해요. Маш энгийн. 말씀으로 이길 수 있어. Үгээр л ялж чадна. 근데 말씀이 왜 나에게 힘이 안 되냐는 게 문제인데 Гэтэл энэ үг яагаад надад хүч болохгүй байна гэсэн үг. 제 개인적으로 깨달은 방법을 좀 알려드릴 테니까 Яг хувьдаа ухаарсан зүйлээ та бүхэн дамжуулъя. 꼭 해보시기 Та 부탁드리겠습니다. бүхэн заавал хэрэгжүүлж үзээрэй гэж гоё. 그냥 먼저 말씀을 읽으셔야 될 겁니다. За мэдээж ихтэй үгийг унших хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм биз дээ. 근데 읽기 전에 Гэхдээ уншихаасаа өмнө 너무 그냥 무조건 읽지 마세요. за юуг л унших хэрэггүй. 그냥 읽지 마시고 Зүгээр унших биш. 먼저 기도부터 하십시오. Эхлээд залбираарай. 왜? Яагаад? 성경은 Ариун Библи нь 똑똑하다고 깨달아지는 책이 아니기 때문에 그렇다는 거예요. ухаантай хүнд ухаарагддаг ном биш учраас тэрэ. 모든 성경은 Бичвэр бүр 하나님의 감동하심으로 Бурхны 된 것으로 амьсгалснаар бичигдсэн. 성령의 감동하심을 받은 사람, 특별한 사람을 통해서 Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн тэр онцгой хүнээр дамжуулаад 기록을 하셨습니다. бичигдсэн ном байна. 그렇다면 그 책을 읽는 데 있어서 우리가 깨달아지기 위해서는 Тэгвэл тийм номыг уншиж байгаа юм бол би ухаарья гэвэл 우리에게도 성령의 감동이라는 게 일어나야 돼. бид ч ихсэн ариун сүнсээр хөдөлгөгдөх хэрэгтэй. 하나님께서 깨닫게 해주셔야 되기 때문에 Яагаад вэ? Бурхан үүнийг ухааруулах хэрэгтэй учраас. 기도를 꼭 시작하셔야 된다. Заавал залбирлаар эхлүүлэх ёстой гэсэн үг байна. 제발 깨닫게 해달라고. Бурхан минь надад үнэхээр ухааруулаач гэд. 머리 좋다고 깨달아지는 게 아닙니다. Толгой сайтаа ухаарагддаг юм шээ. 하나님께서 깨닫게 도와주셔야 돼요. Бурхан өөрөө ухааруулахаар туслах хэрэгтэй. 그리고 제 개인적으로는 Тэгээд би хувьдаа 성경을 읽기 전에 Библийг уншихаас өмнө 함께 기도하고 Бурхан надад 제 залбираад 양심에게도 한번 물어봐. тэгээд өөрийнхөө мэс чанараас ч гэсэн асуудаг. 제 양심에게 물어봅니다. Би өөрийнхөө мэс чанараас асуудаг. 성경이 사실이냐? Библи үнэн үү? 사실이다. Тийм ээ үнэ. 하나님이 기록하신 거냐? Бурхан бичсэн мөн үү? 하나님 기록하신 게 맞다. Тийм ээ Бурхан бичсэн нь үнэ. 그럼 성경에 분명하게 기록돼 있기를 Тэгвэл Библиэр тодорхой бичигдсэн 하나님의 생각은 Бурханы бодол 너희 생각과 다르며 та нарын бодлоос өөр. 나에게도 생각이 있는 것처럼 Надад ч гэсэн бодол байгаа шиг. 하나님도 생각이란 게 있으신 분인데 Бурханд ч гэсэн өөр юм бодол бий.
다르다고 그럽니다. Тэр нь өөр гэж байна. 얼마나 다르냐? Хэр хэмжээнд өөр вэ? 하늘이 땅보다 높은 거지. Тэнгэр газраас өндөр байдаг шиг. 완전히 다르다고 그럽니다. Бүрэн төгс өөр гэж байгаа. 아, 그러면 Хэрвээ тийм юм бол 성경을 읽으면 Библийг унших үед 틀림없이 내 생각과 다른 것을 만나게 될 텐데 гарцаагүй миний бодож байгаагаас өөр зүйл энэ дунд гарч ирэх юм байна. 어떻게 할 것이냐? Тэгвэл тэр үед би яах ёстой вэ? 그럼 무조건 내 생각 버리고 Тэгвэл шууд л өөрийнхөө бодлыг хаях. 하나님 말씀 무조건 순종한다. Шууд л Бурхны үгэнд дуулууртай хандах. 그게 맞는 거다. Тэр нь зөв. 정말 그럴 거냐? Тэгвэл үнэхээр би тэгэх үү? 정말 그렇게 하겠다. Үнэхээр би тэгье. 그러면 Тийм юм бол 자, 이제 하나님 생각을 알아보러 들어가자. одоо Бурхны бодлыг ойлгохоор Библийг уншия. 그리고 이제 성경을 피거든요. Ингээд юу вэ Библиэд дэлгдэг байгаа? 기도하십시오. Тиймээс залбираарай. 하나님이 깨닫게 해주셔야 돼요. Бурхан л ухааруулах хэрэгтэй. 그리고 내 마음도 준비하십시오. Тэгээд сэтгэлээ бэлдээрэй. 여러분 때 착각하는 것 중에 많은 거 보시면 내가 많이 안다고 착각하시는데 Та бүхний энэ насн дээр хамгийн их буруугаар ойлгодог зүйл бол би мэддэг гэж эндүрдэг. 아니에요. Тийм биш ээ. 저도 여러분 나이 때 그렇게 생각했는데 Би ч ихсэн та бүхний насн дээр тэгж л бодож байсан. 아니에요. Гэхдээ тийм биш ээ. Мэддэг юм юу ч байхгүй. 근데 하나님 생각과 다를 때는 Гэхдээ Бурхны бодлоос өөр байх тэр үед 무조건 내 생각 버린다. шууд би өөрийнхөө бодлыг хаяна. 그리고 성경을 피십시오. Тэгээд Библиэд дэлгээрэй. 그리고 여러분 나이 때 성경을 보실 땐 Тэгээд мөн та бүхний насн дээр Библийг уншихдаа 지금 대부분 학생이시잖아요. за одоо ихэнх нь оюутнууд эстэй. 공부하는 자세로 꼭 성경을 보시기 Вэ 부탁드립니다. ямар нэгэн зүйлийг би сурж судалж байгаа хандлага байр байдлаагаар Библийг унших хэрэгтэй. 그냥 어른들처럼 읽는 게 아니고 Зүгээр л томчуужийг би гүйлгэж унших юм биш. 여러분 보니까 다들 학교 공부 잘할 것 Та 같습니다. бүхэн бүгдээрээ л сургууль дээр онц сурдаг харагдаж байна. 그래요, 안 그래요? Тэгдэм үү, үгүй юм уу? 학교 공부 잘해요, 못해요? Онц сурцгаадаг уу? 넘어갑시다. За энийг алгасъя тийм ээ. 베드로는 1장입니다. За 1-р Петр номоос харъя. 1-р Петр 1. 베드로서 1장 1-р Петр 1 10절 11절입니다. 10-11-р эшлэл нь 10절 11절 10-11 같이 읽어볼게요. хамт уншия. Энэхүү авралын тухайд гэвэл та нарт ирэх нэгүслийн тухай иш үзүүлцгээсэн иш үзүүлэгчид анхааралтай судалж лавлан өөрсдөд нь байсан Христийн сүнс хэн болон аль үеийг заасныг нэгтэлж үзжээ. Учир нь Христийн зовлон ба дараа нь ирэх алдрыг тэр урьдаас айлдсан байжээ. 네, 선지자들이라면 성경의 박사라고 할 수 있을 겁니다. За иш үзүүлэгчид гэвэл Библийг судалсан тийм ээ эрдэмтэд гэж хэлж 근데 이런 байна. 사람들이 성경 앞에 어떤 태도로 성경을 보죠? Гэхдээ эдгээр хүмүүс Библийг судлахдаа ямар хандлагатайгаар судалсан гэж байна? 그냥 읽는 게 아니잖아요. Зүгээр гүйлгэж уншсан биш байгаа зү? 어떻게 해요? Яаж 연구하고 судалж 부지런히 살피고 анхааралтай судалж лавлан 그리고 반복적으로 생각한다고 그러잖아요. тэгээд нягталж үджээ гэж байгаа зү? 이게 꼭 학교 공부하는 학생 같은 태도잖아요. Тэгэхээр энэ бол яг л хичээлээ хийж байгаа сурагч хүний байр байдал байгаа зү? 여러분 때 이런 태도로 성경을 꼭 공부하고 연구하는 시간을 꼭 갖기를 Тэгэхээр 부탁드리겠습니다. та бүхний насн дээр яг ийм хандлагатайгаар Библиэс судалж суралцах хэрэгтэй. 여러분 때 이것이 연습이 안 되시면 Хэрвээ та бүхэн энэ үе дээрээ л энийг өөр юм болгож авахгүй бол 결국은 성경 전체에 대해서 깨닫지를 못하게 되실 거예요. эцэстээ Библийг бүхэл нь сайн ухаарж ойлгож чадахгүй байх болно. 그리고 태도는 Тиймээс хандлага 여러분이 청년을 졸업할 때까지는 та бүхэн залуучуудын хэсгээс тийм ээ дэвших хүртлээр 내가 영생대학교에 입학해서 за би тийм ээ 성경을 공부하는 사람 Библийг судалдаг хүн 그런 대학생 같은 태도로 мөнх амийн сургууль ороод Библийг судалдаг хүн гэсэн тийм хандлагатайгаар 연구하고 судалж 반복적으로 읽고 дахин 읽은 것도 няхлан 반복적으로 үзэж 생각하고 уншсан зүйлээ эргүүлээд бодож 그렇게 하면 тэгвэл 12절입니다. 12 дугаар ишлэл байна. Тэнгэрээс илгээгдсэн ариун сүнсээр та нарт сайн мэдээг номлосон хүмүүсээр дамжуулан эдүгээ та нарт тунхаглагдсан эдгээр зүйлийн тухайд иш үзүүлэгчид өөрсдөө бус харин та нарт үйлчилж байсан болох нь тэдэнд өөрсдөд нь илчлэгдсэн юм. Тэнгэрлэгч нар ч үүнийг харахыг хүсдэг. 하나님께서 보시고 어떻게 하세요? За ийм байдлыг нь бурхан хараад яасан байна? 가만히 계세요? Бурхан зүгээр байх уу? 계시로 알게 Өөрсдөд 되었습니다. нь илчлэгдсэн юм. 그런 사람을 하나님께서 계시로 깨닫게 도와주신다고 얘기하신 Ийм 겁니다. хүмүүс бурхан өөрөө илчилж харуулж ухааруулдаг аа гэсэн үг байна. 성경은 그냥 쉽게 깨달아지는 책이 절대 아니에요. Библи зүгээр л амархан ухаарагдаад ойлгогдоод явдаг ном биш 여러분이 ээ. 노력하는 모습이 있을 때 Та бүхэн хичээж байгаа байдлаа харуулж байж 그때 하나님께서 하나하나씩 깨닫게 해준다고 тэр 거예요. үед бурхан нэг нэгээр нь ухааруулдаг аа гэсэн үг 저희 байна. 마찬가지예요. За миний үед ч гэсэн мөн 저 같은 경우도 ялгаагүй. 말씀을 전하는 За 사람이잖아요. би ч гэсэн үгийг дамжуулж тунхагладаг хүн. 그냥 뭐 주일 말씀 같은 것도 Тийм учраас эзний өдрийн үгийн үед ч гэсэн 그냥 아는 거 그냥 하겠지. зүгээр л мэддэгээл дамжуулдаг байлгүй дээ. 절대 안 그래요. Ерөөсөө тийм биш.
정말 하나님께 기도하고요. Үнэхээр бурхан дандаа залбираад 깨달은 말씀을 좀 달라고. тийм ээ энэ дундаас надад үгийг ухааруулаач гэв. 그것이 늘 반복적으로 지금도 하고 있어요. Тэгэж залбирдаг. Одоо ч тэгэж залбирсаар байна. 이건 반드시 하나님께서 깨닫게 해주셔야 되는데 Энийг бурхан л гарцаагүй ухааруулах хэрэгтэй. 정말 알고 싶은 마음, Үнэхээр мэдлэг хүссэн сэтгэл. 간절한 마음으로 성경을 Чин 읽을 때 сэтгэлээр Библийг унших үед 하나님께서 하나하나씩 깨닫게 해주시더라고요. бурхан тэр үед нэг нэгээр нь ухааруулж өгдөг 근데 이 байхгүй. 연습은 여러분한테 꼭 시작을 하시기 Гэтэл 부탁드리겠습니다. ийм байдал та нарт яг энэ үеэс ахуулаад дадсан байх хэрэгтэй 그럼 гэсэн. 공부하는 것처럼 성경을 보라고 그러는데 За тиймээс хичээл хийж байгаа мэт Библийг уншаа гэж байна. 구체적인 방법을 좀 몇 가지 설명해 За 드려보겠습니다. наривжлсан аргуудыг мөн хэд хэдэн зүйл хэлж өгье. 그냥 성경 읽으시겠죠? За Библийг уншина. 어떻게 읽으세요? Яаж унших вэ? 그냥 읽죠. Зүгээр уншина үстэй. 그냥 읽죠. Зүгээр л уншдаг үстэй. 하루에 3장씩 읽으시죠. За өдөрт 3 бүлэг уншдаг уу? 3장씩 안 읽어요? 3 бүлэг уншдаг юм уу? 눈빛을 보니까 5장씩 읽으시는 Баг харцыг харсан чинь 5 бүлэг уншдаг тийм ээ те. 그럴 것 같습니다. За тэгдэг юм шиг байна. 근데 중요한 것은 Гэтэл чухал зүйл нь 평생에 자기 옆에 두고 읽으라고 그랬잖아요. за тийм ээ өдөр болгон тийм ээ үргэлж өөрийнхөө өмнө тавиад уншаа гэжтэй. 읽는데 Уншихтаа 평생 읽으셔야 된다는 거예요. үргэлж унших хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? 죽을 때까지 읽는다라는 의미도 있지만 Энд чинь өөхөх хүртлээр Библийг унших хэрэгтэй ч гэсэн утга. 평생이란 말은 Үргэлж гэдэг үг бол 하루가 지나서 өдрөөр өнгөрч 평생이 되는 것처럼 ингээд бүх амьдрал болдог шиг бүх өдөр болдог шиг 읽으시되 уншихтаа 날마다 읽는다는 게 중요한 거예요. өдөр болгон уншина гэдэг чухал зүйл ахна. 날마다 읽는다는 게 중요한 겁니다. өдөр болгон уншина гэдэг чухал. 말씀을 영적인 양식에 비해서 설명해 주잖아요. За үгийг бид бүхэн сүнслэг хоол гэж зөвлөж тайлбарладаг тийм ээ. 어떤 청년이 За нэг залуу 나는 시간을 아끼기 위해서 би цагаан юмнах үднээс 일주일치 음식을 월요일 날 다 먹을 거야. нэг 7 хоногийнхоо хоолыг нэгдэх өдөр бүгдийг нь идчихтэй. 그래서 월요일 날 다 먹고 За тийм ээ нэгдэх өдөр бүгдийг нь идээд 6일 동안 음식을 안 먹을 거야. тэгээ 6 өдөр би хоол идэхгүй. 그게 지혜로운 거예요, 어리석은 Гэж 거예요? байвал тэр ухаалаг хэрэггүй мунхаг хэрэггүй. 그건 어리석고 말이 안 되는 거예요. Тэр бол мунхаг хэрэг байж боломгүй хэрэг. 근데 영적인 음식도 Сүнслэг хоол ч гэсэн. 하루에 3끼씩 음식을 먹는 За 것처럼 өдөрт бид 3 хооллдог шиг 날마다 먹는 게 중요하더라고요. өдөр болгон иднэ гэдэг чухал байхгүй юу? 근데 그게 쉽지가 않아요. Гэтэл тэр бас тийм амар биш. 여러분들 성경 읽는 거 보십시오. Та бүхэн Библи уншиж байгаагаар да. 이제 새해가 시작됐죠? За шинэ он эхэллээ. 이제 성경 읽을 계획을 세우실 겁니다. Библи унших төлөвлөгөөгөө гаргана. 이럴 때는 어때요? Нэг сард яадаг уу? 밤을 새서도 막 성경 읽죠. За хабар шүнжэнгөө суугаад чамаагүй Библи уншдаг үстэй. 신나게 달리죠. За үнэхээр идэвхтэй давхинтэй. 그렇죠? Тэгнэ үстэй. 근데 2월달 되면 За тэгж байгаа 2 сар боллоо. 조금씩 바빠지죠. Жохон завгүй болоод ирнэ. 상황서로 때문에 왔다 갔다 해야 돼요. За цагаан сараар ишээ тийшээ явна. 3월달 되면 어때요? Ингээ 3 сар болох юм бол 성경에서 어디를 만나요? Библи дээр ямар хэсэг дээр гарч ирэх үү? 레위기를 만나기 시작해요. Левийн ном гарч ирнэ штэ. 이게 뭔 얘긴지 За энэ одоо юу гэсэн ч үгийн. 어렵게 레위기선을 넘어가는데 어때요? За ингээ арай гэж Левийн ном өнгөрсөн чи юу болох вэ? 누굴 만나요? Хинтээ уулзах уу? 민수기를 만나요. Тооллог гарч ирнэ 왜 штэ. 인구를 왜 조사하는지 모르겠어. Тэнийг одоо яах гэж бичиж үлдээсэн бүү мэ те. 그럼 어때요? Тэгээд яг уу 전혀 성경 안 읽죠. за ингээд Библи уншихаа болж эхэлдэг үстэй. 거의 안 읽죠. Бараг уншихгүй те. 그러다가 어때요? Тэгж байгаа яг уу 6월달 되면 또 어때요? 6 сар болох юм бол бас. 또 이제 яах вэ? 학예성에 준비한다 그럽니다. За одоо зуны семинартаа бэлдэнэ гэж 다시 хэлжтэй. 정신 차리죠. Тэгээд дахиад нэг ухаан орно. 또 전도도 합니다. За сайн мэдээ тараа. 읽기 시작하죠. Тэгэл унших нь эхлэн штэ. 그렇죠? Тэгнэ үстэй. 학예성이 끝납니다. За зуны семинар дуслаа. 그럼 또 어때요? Тэгвэл яг 또 уу 학교 시험도 봐야 되고 шалгалт хүлээг. 또 이러저러 저희도 안 읽죠. За ингээд бас уншихаа болоод эхлэн те. 그러다 어때요? Тэгж байгаа яг 또 уу. 동기술에 참석했죠. Өвлийн зөвлөлтөнд оролцлоо. 다시 또 읽어야겠지 Дахиад 생각하죠. одоо уншина гэж бодно штэ. 그래 안 돼요? Тийм үгүй юу? 이럴 때 막 성경 한두 권씩만 읽다가 Ингээл нэг сард Библийг нэг номоор нь хоёр номоор нь уншаал. 또 안 읽다가 Тэгж яагаад уншаад 많이 байлаа. 읽었다가 Их 또 уншаал. 안 읽었다가 Тэгээ бас болоо. 그렇게 해서 1년에 1독한 것과 Энэ байдалтайгаар нэг жилд нэг бүтэн унших болоод 하루도 빠짐없이 нэг ч өдөр алгасахгүй. 날마다 읽어서 1독하는 거. Өдөр болгон уншсаар нэг бүтэн болгох. 결과는 1독한 건 똑같을지 모르겠지만 Үр дүн нь нэг бүтэн уншсан гэсэн ялгаагүй харагдаж болох ч 아니더라고요. тийм биш. 날마다 읽어서 1독하는 게 Өдөр болгон уншиж Библийг нэг бүтэн уншина гэдэг 그런 사람들에게 깨달은 말씀을 주시고 тэр хүнд л бурхан ухаарагдах үгийг өгнө. 마음에 남는 말씀을 주시더라고요. Тэр хүнд л бурхан сэтгэлд нь үлдсэн үгийг өгнө. 아마 지금 1년이 지났기 때문에 성경 1, 2독 하신 분들 계실 겁니다. Нэг жил өнгөрсөн учраас Библийг нэг бүтэн, хоёр бүтэн уншсан хүмүүс энэ дунд байгаа.
양심에 물어보세요. Та мөс чанараасаа асуугаарай. 오늘 올해 성경 1등 하셨습니다. Энэ жил би Библийг бүтэн уншлаа. 어떤 말씀이 여러분의 마음을 때렸습니까? Гэтэ ямар үг таны сэтгэлийг хүндсэн бэ? 어떤 말씀이 여러분의 마음을 붙잡았습니까? Ямар үг таны сэтгэлийг зуурсан бэ? 어떤 말씀이 남아있냐라는 거예요. Ямар үг танд үлдсэн бэ гэсэн үг. 말씀을 1등을 하셨는데 За, Библийг бүтэн уншсан. 어떤 말씀이 내 마음에 남아있냐라는 Гэтэ 거예요. яг ямар үг нь тэр дунд таны сэтгэлд үлдвэ гэсэн. 근데 대부분이 없다라는 거예요. Гэтэл ихэнх нь юу вэ? Байхгүй юу? 그냥 글자 공부한 사람들이 많더라고요. Зүгээр л бичиг үсэг уншаад өнгөрөөсөн хүмүүс олон. 하루에 한 줄이라도 상관이 없습니다. Юу вэ? Өдөрт би нэг ишлэлж байсан хамаагүй. 올해는 Энэ жил 날마다 꼭 읽어보세요. та өдөр болгоныг уншаад үз. 내가 성경 꼭 하루 한 번은 꼭 피고 잔다. Би Библийг өдөр заавал нэг дэлгээд унтна. 한 줄이라도 읽는다. Нэг ишлэлж байсан уншаад унтна. 그런 마음으로 성경을 읽어보십시오. Тийм сэтгэлээр Библийг өдөр болгон уншаарай. 그런 마음으로 성경을 보게 되시면 Хэрвээ тийм сэтгэлээр та Библийг уншвал 정말 성경을 깨닫고 싶은 간절한 마음이 생기는 걸 경험하게 되실 거예요. үнэхээр Библийг би ухаарахыг хүссэн чин сэтгэл надад бий болж байгааг мэдэрнэ гэсэн үг. 그럴 때니 하나님께서 깨닫게 되기 Тэр 때문에 үед нэг нэгээр нь бурхан ухааруулдаг учраас 제 경험으로는 날마다가 중요하더라고요. миний туршлагаар юу вэ? Өдөр болгон гэдэг зүйл маш чухал. 그리고 이제 성경을 보실 때 Тиймээс Библийг уншихдаа 그냥 펴서 보시는데 зүгээр л дэлгээд уншдаг. 그렇게 돼서는 안 돼요. Бас тэгээд ээж болохгүй. 공부하는 것처럼 성경을 보라고 그랬죠? Үнэхээр хичээл хийж байгаа юм шиг Библийг уншигсан тийм ээ. 먼저 성경 한 권을 읽기 전에 Эхлээд нэг тийм ээ бүлэг уншихаас өмнө, нэг ном уншихаас өмнө 먼저 공부를 하십시오. эхлээд судлаарай. 어떤 공부를? Ямар судалгаа вэ? 이 성경 전체가 무슨 내용인지를 먼저 공부하고 시작을 하세요. Энэ нэг ном яг юуны талаарх агуулгатай юм бэ гэдгийг судлаад унших хэрэгтэй гэсэн үг. 우리 청년 성경 많이 볼 것 같습니다. За энэ залуу Библийг уншдаг юм шиг харагдаж байна. 올해 성경 몇 독 하셨어요? Та энэ жил Библийг хэд бүтэн уншиж юу? 부끄러워서 대답 못 하겠어요? За бүр ичээд нэрлэхэд хариулж чадахгүй байна уу? 자매한테 물어볼까요? За энэ ихчээс асуудаг юм уу тэгвэл? 성경 많이 읽을 것 같습니다. За Библийг их уншдаг харагдаж байна. 로마서는 무슨 내용입니까? Ром ном ямар агуулгатай вэ? 갈라디아서는 무슨 내용입니까? Галат ном юуны тухай гардаг вэ? 웃지 말고 대답을 하라고요. Инээ хишээ хариулаа гэж байгаа байхгүй юу? 여러분도 한번 물어보세요. Та бүхэн ч гэсэн өөрсдөөсөө нэг асуугаад үзтээ. 갈라디아서는 무슨 내용입니까? Галат ном ер нь ямар агуулгатай ном бэ? 고린도서는 무슨 내용입니까? 1-р Коринт юуны талаар гардаг ном бэ? 그럼 되게 이게 대답을 못 하거든요. Тэгэх юм бол ихэнх нь юу вэ? Тодорхой хариулдаггүй. 그냥 읽는다라는 거예요. Зүгээр л уншаад байна гэсэн үг байхгүй юу? 개인적으로는 성경을 읽으시기 전에요. Тийм учраас бид бүхэн Библийг уншихаас 이 өмнө 성경이 전체적으로 무슨 내용인지 설명해 주는 성경 아카데미를 먼저 배우기를 추천드립니다. за энэ Библийн ном үндсэндээ ямар агуулгатай вэ гэдгийг тайлбарласан Библийн академиг бид бүхэн сонсох ёстой гэж танд зөвлөмөр байна. 성경 아카데미가 다 말씀이 준비되어 있습니다. За Библийн академийн бүх үгүүд байгаа ёстой. 전체적이 무슨 내용인지 먼저 설명해 주는 거거든요. Тэр бол энэ Библийн номууд нэг бүрчлэн үндсэндээ ерөнхий агуулга нь юу вэ гэдгийг тайлбарласан байгаа. 그래서 성경 아카데미를 들으시고 다 기억은 하지 못하신다고 해도 Тийм учраас Библийн академиг бүгднийг сонсоод бүгднийг санаад үлддэггүй маа гэхэд 대개 성경 아카데미 앞부분에 за ихэнх тийм ээ Библийн академийн үгийн эхлэл хэсэгт 성경을 기록하는 배경과 기록 목적을 먼저 설명을 드리거든요. тухайн энэ Библийн үг бичигдсэн арын дэвсгэр үйл явдал зорилго шалтгааныг нь тайлбарласан байгаа. 그럼 기본적으로 그것은 외우세요. Тэгвэл тэрийг та бүхэн үндсэндээ цээжилж хэрэгтэй. 아니면 성경 Эсвэл- 제목 옆에다가 Библийнхаа энэ дээдлийн сэдв гарчгийн хажууд 그걸 기본적으로 적어 놓으세요. тэр ерөнхий агуулгыг бичих хэрэгтэй. 그러면 성경을 읽으실 때 이 За тэгээд Библийг унших үедээ 성경이 왜 기록된지를 알고서 읽기 시작하시면 энэ Библи яг энэ ном яагаад бичигдсэн бэ гэдгийг мэдэж унших юм бол 성경이 훨씬 더 잘 이해가 되실 거예요. энэ Библи илүү сайн ойлгогдох болно. 갈라디아서 왜 기록됐느냐? Галаад ном яагаад бичигдсэн бэ? 1차 복음을 전했던 그 지역에 가 보니까 За тийм ээ нэгдүгээр сайн мэдээний аян тэр сайн мэдээ тунхаглагдаж байсан газар 표현에 очиход 문제가 있는 거예요. чуулганд асуудал бий болчихлоо. 어떤 문제? Ямар асуудал вэ? 다른 복음이 들어온 거예요. Өөр сайн мэдээ ороод ирлээ. 믿음으로만 안 된다. Зөвхөн итгэлээр аврагдахгүй юм биш 율법을 지켜야 ээ. 된다. Хуулийг ч гэсэн сахих 그래서 그 хэрэгтэй. 문제점을 설명해 주기 위해서 Тийм учраас тэр асуудлыг тайлбарлах үүднээс 오직 믿음으로 구원받는 거다. зөвхөн итгэлээр аврагдана 그걸 설명해서 기록했더라는 гэдгийг 거예요. тайлбарлах гэж бичигдсэн ном бахана. 그럼 갈라디아서 읽기 전에 그걸 딱 생각하고 읽기 тэгвэл 시작하시면 Галаад номоо бид уншихаас өмнө тэрний талаар бодож байгаад унших юм бол 성경이 더 잘 보이실 거예요. юу вэ тэр илүү тод надад харагдаж 고린도서는 왜 ойлгогдно 기록됐느냐? гэсэн. За нэгдүгээр Коринт яхаж бичигдсэн бэ? 이렇게 많은 죄들이 있는
되는 거예요. За Коринч болгонд олон гим нүгэл гараад байна. 그래서 그것에 대해서 잘못됐다는 거 설명을 해주고 Тийм учраас тэрийг нь буруутсан гэдгийг тайлбарлаж байна. 어떻게 해주기 알려주기 위해서. Яах ёстойг нь ойлгуулахын тулд. 근데 이렇게 고린도서는 왜 이렇게 기냐? Гэтэл 1-р Коринт яагаад тийм урт юм бэ? 신앙이 어린 거예요. Итгэлээрээ балчир байгаа учраас. 하나님 말씀입니다. Энэ бол Бурхны үг ээ. 그럼 네 하면 되는데 Тэгвэл юу вэ? Өө тэгвэл заавал гэхэд болно 이 үстэй. 고린도들은 그렇지가 않은 거예요. Гэтэл Коринч болгоны ахын дус тэхгүй байгаа дээ. 꼭 그렇게 해야 돼요? Заавал тэгс том уу? 그러니까 자세히 설명해 줘야 되는 거예요. Ингээд ирэхээр юу бүр наривчил тайлбарлах хэрэг гарч 그러니까 байна. 성경이 길어지는 거예요. Ингээд тэр Библийн ном уртсаж байна 아 гэсэн. 고린도께 여러 죄가 있구나. Коринч болгонд олон төрлийн гим 뭐가 нүгэл байгаа 문제지? юм байна. Яг юу н асуудал юм бэ? 그렇게 생각을 읽기 시작하시면 гэж бодоод уншиж эхлэх 이 юм бол 성경이 더 잘 보이실 тэр 거예요. Библи илүү тод харагдаж эхэлнэ гэсэн үг. 그래서 성경 아카데미를 꼭 먼저 배우시고 Тийм учраас та бүхэн Библийн академиг заавал сонсож суралцаад 성경이 있는 것을 추천드립니다. Библийг уншаарай гэж зөвлөе. 그리고 이제 읽기 시작하실 겁니다. За тэгэж уншиж эхлэе. 그럼 어때요? Тэгвэл яг уу? 그냥 막 읽습니다. За ингээл уншлаа. 그럼 그럴 때마다 Тэгвэл тэр үе болгондоо 잠깐 멈추세요. түр зогсох хэрэгтэй. 어디서 멈추냐? Хаан зогсох вэ? 한 장이 끝날 때마다 Нэг бүлэг дуусах үе болго. 잠깐 멈추세요. Түр зогсох хэрэгтэй. 그리고 Тэгээд 내가 읽은 내용을 돌아보시고 би уншсан агуулга эргэж хараад 무슨 내용이지? юуны талаар гарч уу? 정리하는 시간을 가지세요. Тэргээ цэгцлэг цаг гаргах хэрэгтэй. 어떻게 하냐? Яаж? 장마다 제목을 붙이세요. Юу бүлэг болгоно сэдв өгөх хэрэгтэй. 아, 이 장에 무슨 제목을 붙일까? За энэ бүлэгт ямар сэдв өгөх вэ? 그렇게 생각하고 이제 한 장을 읽게 되시면 гэж бодож нэг бүлгийг унших юм бол 생각하면서 읽게끔 돼 있어요. юу бид бодонгоо уншихад хүрнэ. 근데 그렇지 않잖아요? Хэрвээ тийхгүй байх юм бол 그럼 계속 읽으시는데 зүгээр л гүйлгээд уншаад байдаг. 읽으면서도 이게 무슨 내용인지 전혀 이해를 못하는 수들도 생기십니다. За тийм ээ уншингаа юуны талаар гараад байгааг нь юусоо ойлгохгүй гүйлгээд унших тохиолдол гарна 장마다 гэсэн. 제목을 붙이세요. Тийм учраас юу вэ? Бүлэг болгоно сэдв өгөх хэрэгтэй. 그러면 Хэрвээ тэгвэл 성경이 보이기 시작하실 거예요. юу Библи харагдаж эхэлнэ.